Ma vidi, gledaj ti šta djeca pišu, jel moguće ovo, brate moj? Djeco, da vam nuni objasnim, pa što ste takvi, ba? Što ste takvi, burazer? Evo vama je 14 godina, vi ne znate ni šta je rat, 12, 15, 17, 18, nebitno. I ne znate ni šta, evo ja sam, brate, izgubio sam oca u ratu, očuh mi je, brate, ratni vojni invalid, 80% i sve. I šta trebam ja, brate, mrzit Srbe ili nešto, brate? To što je bilo, zbilo je. Meni je najbolji drug Srbin. Dajte malo, ba, koji vam je više kurac jarane, ba? Jebo vam TikTok na anovnu, da Bog da se ustrali vi TikTok što širite se tamo. Ujebem li vam? Ujebo vam TikTok keno, ne mogu ih više. Sino, ko te iznervirao? Ma bez veze igrali protiv Srba mi kontaž sad, stak. Igrali dobar meč, overtime, sve. I djeca pišu, kaže, šta igraš sa Srbima ovo ono, zamisli šta igraš protiv Srba ili nešto tako. Kratak postupak, jebem ti na ano, ban, forever, idi u piću, idi tamo, idi na TikTok, tamo komentare, lajkaj kako je ovo, kako je ono, hajde oko moje li, evo.